jagabandhu town hall nogo kaisa pandao songjak IPFT IPFT IWFT rong ni bwkhak tei o pandao kubuni party yakre IPFT party o banaramka 36 nukhungni 120 voters tai o pandao phaimanjaka Dumbur Nagar Adi block ni BSC chairman Prem Sadon Tripura committee teacher Amit Debroma tai IMWU ni Birenjoy Tripura sungno khoboi nangnai sungnai adongo beautiful notice Tripura Sir, this is a one-day program. Ini IPFT no hanya fanya rau. Usaha poribar tu rau fahla. Bela na hambai jung ini uro kaisa pandak mudasa. Gona twisa division klajak jagabandhu regional committee conference. Oh conference is hello. Party IPFT to chajabe te tin tiprale ni chobano jonam discussion login nahi. Uro 36 family ni 120 voter jono chini tiprale ni chobabo jono login nahi chini oro phaika jungbono khabe khuboi lamsok nahaka oro tini pandabo tongo landok sutani tini party IPFT central committee ni AGS boronguna Prem Sadon Tripura bo Dumbur Nagar Adi block ni BSC chairman tongo tini Ganda twisa division ni Barjamanjar president Torambas Tripura ang sabai thang party ni treasurer tongo tini IMWU ni general secretary Sara Tripura ni Biren Tripura division ni adong jungborno khabai khuboi lamsogoi chinti bralen chobo jungborno lamsogna hakka jung khateo haikeno goro haike juno debo gobangma chini samurno khapur jabai chinti bralen no beskang outlang no chinti bralen manthani juno handeda boi tebo gobangma borok juno logiri fen ni jung asa khaino bokno khapur lamsog Ini bisnis ke bobo parti no ya karo chini saben ko. Party hindi chung oro keblo yasage borok tibrale na hamdam phaika chung abon bokno chung bono lamdam na chung oro bo party phaika bo chin thani metodia chuno tibralen subana hindi jehetu phaika chung oro te bo party phaika bo chung oro te metal phaika sana Ambe sir. Hambai tini actually খুব tini tongthumani sal party IPFT tini Ganda twisa division objak obo jagabandhu regional committee obo tini tinbar ni kaisa regional committee jeng khajak mani salchani je conference o conference o tini pray 36 family ni 120 voter rok jeni party IPFT tipralna hamjole phaika Ika oneke chongkhana bo dolni phaika actually bishesh khlai o jagabandhu elakao agini je INPT khlainai ani oko tako okra Royarondo Riang bini netrite tini tipralen no hamjakbe tini tipralen dabina hamjakbe IPFT party bo jogdan khlaite ke belaina hambai chini takuno ke tini je chini regional committee jagabandhu IPFT regional committee salchani je conference haye tini jogdan khlaibani bagai belai hambai karon chini tipralen je IPFT ni ekjon diman obo actually amuk turuk haina hai borok সিচাখা যে অবসারা যিনি বাগৈ আর কোনো করে অনেক রিজনাল পার্টি দঙ্গ থানচা হিনাই কারণ থানচা মানে তোমার কক বাক্সা কারণ তাবো ত্রিপুরা সারক সাইমানকা বিভিন্ন রাজনীতি বিভিন্নভাবে যেন পলিসি খাই বিভিন্ন দাবি ইস্যু খাই মানে পরে তাবো তুরুক বুঝিখা অব ঠগাব বাজি একমাত্র IPFT ni diman obo tipralen o diman no khub chajagai tabo bibinno dol yakare bishesh khlaiye INPT ang sakhat asimo boro yakare sin dol phaimana bono belai ke hambai dugo ini ei conference ne maidom jotono khulumka thank you